U ovoj vježbi pokušat ćemo napraviti jednu kuticu za olovke, ovako fino s rupicama i sa zaobljenim rubovima i ona dolje ima dno, nije šuplja do kraja. Znači uzet ćemo kocku i dimenzije kocke će nam biti 40 puta 40, širina i dubina, a visina će joj biti 60 mm. To će ovako izgledati kao jedna, više ko naprstak nego ko kutica za olovke, ali da nam se program ne sruši, mi ćemo raditi male stvari. Prvo što trebamo je zaobliti ove vanjske rubove. Otićemo na 4. ikonicu pod Modify i izabrat ćemo file. Kliknit ćemo na ta 4 ruba i povući lagano unutra da nam se kutica zaobli i stisnemo Enter ili pored na mrežu. Pod Modify imamo zadnju ikonicu Shell se zove. Kliknemo na Shell. Shell nam radi ljusku od naših predmeta i kliknemo na gornju plohu. On automatski buši ovu našu posudu, s tim da joj dno dolje ostaje. Pa ćemo malo zdebljati ovu našu posudu, recimo 2,5 mi se nekako čini da bi bilo idealno. I vidimo da ona dolje znači ima dno i ima okolo stjenke. To je ono što nam je bitno kada radimo posudu. Zatim ćemo zaobliti rubove, kako vanjske, tako i unutarnje. Evo nam strelice. Tako da nam budu fino rubovi zaobljeni. Sačuvat ćemo ovu našu čašu u 3D modeliranje. Pod Documents. Casa za olovke i vaše ime, da znamo čija je. I idemo sada izbušiti rupe. Prvo trebamo napraviti ono s čime ćemo te rupe bušiti. Stavit ćemo jednu kocku i veličinu te kocke prilagoditi veličini rupe koju želimo da bude. Evo recimo meni je ispalo negdje 3x3 i ono što je nužno je da ta kocka, kao ono na prijesku za ključeve, prođe kroz stjenku čaše. Pod 5. ikonicom imamo pattern ili uzorak. Izabrat ćemo rectangular pattern. Označavaju se solidi i označava se smjer. Solid nam je označen jer je zelen. Prebacit ćemo na directions i sada ćemo kliknuti onaj smjer u kojem želimo da nam ova naša čaša ide.
Znači ponovit ćemo još jednom, kliknemo, označimo znači taj kvadratić, kvadar zapravo, stisnemo pattern i stisnemo na smjer kojim želimo da ide. Znači moraju nam se pojaviti strelice u kojem želimo proširiti. Povučemo do kraja, evo ovako prilike, i vidimo da se ovdje pojavi jedan scroller kojim dodajemo broj kockica između za rupe. I sad kada smo napravili to na jednoj strani, da ne moramo to ponavljati i na drugoj, idemo na Combine i na Merge, kliknemo na prvu i gore nam se prozorčić prebaci odmah na drugu i samo klikćemo na ostale kockice. Pazite da ne uhvatite čašu. Ako uhvatite čašu, ponovo kliknite na nju da se ona odznači. A ovo ćemo sve pretvoriti u jedno tijelo. Zašto nam je to potrebno? Zato što ćemo te kockice iskoristiti i za bušenje na drugu stranu. Ctrl C, Ctrl V, kada su oni jedno tijelo, i iskopiramo tamo. A ovdje ćemo sada probušiti rupice. Idemo na Subtract. Ono što želimo da nam ostane to je čaša, ono što želimo da nestane to su ove kockice i stisnemo Enter. I probušila nam se s ove strane. Sada ćemo Ctrl C, Ctrl V iskopirati ove kockice da imamo i za bočne strane. Za rotaciju držimo Shift i rotiramo. I isto tako namjestimo da nam prođu kroz stijenku. Još ćemo malo u lijevo. I sada ćemo opet na Subtract. Ono što želimo da nam ostane kliknemo prvo, što želimo da nestane kliknemo drugo. Probuše nam se rupice, ovo ćemo opet iskopirati, Ctrl C, Ctrl V i prebacimo na drugu stranu. I sada opet izbušimo, što želimo da nam ostane kliknemo prvo, što želimo da nestane drugo i opet to ponovimo i na drugoj strani. I dobili smo našu šupljikavu čašu za olovke. Sačuvamo taj dizajn pod My Computer i izvezemo kao STL file. S obzirom da imamo samo jedan model, ne možemo zakačiti Combine. Stisnemo OK i pišemo Ida Casa za olovke i spremite. Nakon toga taj file možete uvesti u Cure, ali nemojte staviti support zbog toga što će on sa supportom ispuniti ove rupice. Ali vidjet ćemo da on to ipak može isprintati u zraku jer nije velik razmak između ove dvije stijenke.